kufanele siqaphele ngoba senzeni thina. Umoya Ngcwele meseqala ukufundisa wena enza njengalokho umoya Ngcwele enjani ekufundisile ukuze ube isibonelo. Kodwa umntu bakho wayala umunye ethi mfana wami ngiyakuncenga ukuthi wenze njani iba isibonelo ngani ngezwi nangani nangenkani. Izwi likaNkulunkulu bafethu alenziwe in the house of God. Bonke abantu asebenomoya Ngcwele sobabona ngenkambo. Ngeke sibabone ngokushumayela, ngeke sibabone ngokuthandaza, ngeke sibabone ngokushumayela, ngeke sibabone ngokuhlabelela, sobabona ngokuhambisa kukaMoya. Ingakho sithi bonke abantu abangaphambi sebeyibambile lento abenze sure ukuthi abayididisi inkonzo, abenze njengalokhu umoya Ngcwele enjani eshilo. Ngoba engashonga umoya Ngcwele sonke sogeja isitimela sohamba siyosho enhlathini. Ibandla lakudala angisho mina lento eniyicabanga ngithi ibandla lakudala lemsamo noNgcwele. Nceko mangabuze kanje ngithi ubani usabakhumbula icathulo nje osake nje wakhumula icathulo ezintsha ezigqoke ngabo kodwa athi ngene esontweni vethu umambani icathulo nazo kushiwo kuyena ehleli la engambonanga umoya Ngcwele ekhuluma athi umambani kanazo icathulo. Ibandla lihlupheka umoya Ngcwele ekhona ebatshela abantu izinto abazenzi kodwa futhi babuye bathi banani banomoya Ngcwele bathi bayamlala umoya Ngcwele. Wasuwanini la khona nceke ukuzikhulisa isudi yakho nje uyibhokele kuthiwe masiphuma nje la khumula lesudi uyinikeze lo muntu agqoke umuntu kaNkulunkulu. Akusakhulunywa umuntu uhlupheka la esontweni aze agqoke icathulo ezidabukile abazali basinisiwe behleka umuntu kaNkulunkulu egqoke into edabukile. Njengoba uhleka nje kanti kuthiwani kuwena umoya Ngcwele usuke ekuthethe thenga jacket yakho. Njengoba ebonisa icathulo edabukile usuke esho ukuthi thenga. Manje awuyazi language kaMoya othenga nje. Umoya Ngcwele mayekhuluma emntwini ukhuluma ngegaba ezingaqondi entathu. Eyokuqala ukhuluma ngezwi, ukhona umfundisi onjani oshumayelayo. Number 2 uthi uhleli phansi umoya Ngcwele akhulume ngevoice la kuwena. Ngenzeka kungabi voice kube imizwa. Uzwe la kuwena kube sengathi kuthi angidike ayikhulunyiwe kuthi angiphe umzalwane u100,000 kuthi ungaqali futhi esontweni uthi umoya Ngcwele uthenge. Ma ufuna ukukhuluma umoya Ngcwele ufuna ukuphikule egate ebhizi uye kumphathi. Akekho umuntu ongathi umoya Ngcwele ekhuluma bese egijima la athi bazalwane umoya Ngcwele uthe kukhona umuntu la ophethe umfundisi wesonto. Vele kusuma umzalwane nje bazalwane unento engembulela umoya Ngcwele uthe umoya Ngcwele asilele ukudla. Cabanga nje a man of God uhleli phansi umoya Ngcwele ukwazi ukujonga. Uyazi umoya Ngcwele futhi ahlelekile ukwazi uvela afike nje ukhona umuntu ambeke umoya Ngcwele avela afika job umoya Ngcwele aphula ukuthi ayongena umzalwane akhuluma indaba nomzalwane aqede kuyikhona kuyela umfundisi. Into enjani i-disorder. Umoya Ngcwele uyakhuluma. Mekhuluma umoya Ngcwele ekhuluma kuwena funda umoya Ngcwele mekhuluma kuwena ekunetha sikhuluma musu ufuna ukuvela ebantwini. Hamba uye kumphathi baba angazi noma ngiyalingwa na. Kunento la kumina baba kunomuntu okhulumayo la kumina. Kunomuntu okhuluma la kumina angazi ba noma usathane noma ubani kodwa baba angazi ngeke ngisho ukuthi ubani ngoba angazi baba cishe kuwena abazongahlukanisela le. Uthi lo muntu kumina angenza u1 no2 no3 bese uthi wena mfundisi cha mntanami awume kancane hamba uyothandaza. Lo uthi mathiwa kahamba uyothandaza adube ashiye uyezwa usesonta lapha egospel imani basolo umuntu onomoya Ngcwele uduba kanjani. Ungaduba kanjani umuntu ngoba uthi wahlala phansi mina ngahlala phansi kuze kube ngafana kuyena umoya Ngcwele uthi khuluma ngithi lutho hayi la othi ngizwa ngikuboza uthambile utamatisi ngithi woza la mntana wathi wani kwena asho ngithi hamba usho sengihlolile le nto leyo ngayihlola ngayibheka ngayibotha ya ngoba enye into ifuna uyihlola uyibuthi ngeke ilimaze libali akakwazi umuntu ncengo lo wakwazi ukufika khona ukuthi mama bazalwane baba ngibone ungaqoyile
yazi uNkulunkulu ngendlela abantu abazalwa uNkulunkulu vele suka ingane zayicheck nangiqhulu ibe seyithi umoya ingcwele njengoba ithi umoya ingcwele ingibone mina ngiyinqulu yona ingibone nginjani cabanga disaster lengane ngazi nginjani bese itshela abanye abantu ithi yangibona nginjani umoya ingcwele lo akakwenzi umoya ingcwele lo umoya ingcwele inceku yakho uyayigada uma enento ayikhulumayo wenza sure ukuthi leyo nto ayikhulumayo funa uze nayo njengoba injalo kimi baba uthini umono nje futhi nakhona uyenze njani leyo nto bakuyibalekela kithi bese ibona incema ukuthi inkosi khothe ibonile bese ithi hayi mntana manje yes hayi sitha leso ngoba khothe fanele yenze njani ichithe so ke ngisho ukuthi bafethu umungcwele mlaleleni esenze njani nene ningasheshi futhi nithi ninomoya njani ngeke baba ngicela ukukhuluma iqiniso ayikho ingane engavele nje ithi yamukela uJesu ina 19 years iyamukela uJesu seyinezinto ezinkulu ezikhulumayo esontweni isikhuluma kanjani le ngane engakayifundisi ngoba noma ingaba nento hambani nibuze uJesu uJesu akazange aza uJesu wayevele phelela ngithi kodwa uJesu waqala wenziwa njani oh my god wafaka amapampas wafundisa ipampas igqoka nje izinto zonke wazizwa before akhulume so ke wonke umuntu ozelwe la ngezwi kushunyayela akahlale phansi azamukeliswa amandla ka wayikhuluma intombazange uyizwe kahle ngoba uyophuta siyosuka sikwethemba baba ngeke ncebe inkosi mongane kumzalwane uthi athandaze uyazi ukuthi unomoya ingcwele uthi awuthandaze umzalwane uzwe thandaza uthi hayi ethandaza uthi afakaze la efakaza nje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ngezela isimanga bazalwane lapha yala ngisebenza khona sengivele nje bazalwane uNkulunkulu wangipha imali eningi ngisengiyadrive bazalwane no and bazalwane ngiyabonga ivesi lapha uma ufunda incwadi kaJohane uyazi ukuthi hayi lo muntu usafakaza ngoJohane it's not about John, it's about you. Nale imoto faza ngazo ezinhle ezi-right ake sizwe wena sifuna impilo yakho mase unomoya ingcwele awuloko futhi uma ufakaza lokuthi yabonga uNkulunkulu funeka sizwe eke udedela abazali bamise la bashawulayo bonke abashumayelayo bonke abahlabelelayo bonke abantu ubashayiseleweni bafethu no namhlanje usuku lokufakaza bonke abashumayela bezwe bazofakaza umnandi uchaza ivesi kodwa akukho umnandi uchaza ngawe uthi nje mawungibaba uthi ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele ngubaba mina ngihlwe nesono akho umuntu sifazana lapho ngaphandle kwamkami engathi sinzima leyo ndaba kuthiwa into yakudala leyo cha iyona nto esizale ebonisayo ukuthi uyivangeli linjani linje ivangeli okuhlukana nani bazalwane nesono uma bafethu usajola ngeke umoya ingcwele uthi unomoya ingcwele ngiyabothuka-ke manje uyabona uma ujola uqomile nje unamadoda ufanele sikuhlalise phansi sikugeza insila sikuthobe insila yamadoda niyazi kwenzekani bafethu ukuthi niyazi uma kukhona umuntu omaphambi kwethu eqomile noma eqonyiwe kwenzeka nje kuba nzima kuthina ukukhonza sigcwala umoya ngokweshela engone siphefumulelwa umuntu onjani oshelayo njengoba siphefumulelwa umuntu oshelayo natho njani futhi esingasheli bazalwane siphefumulelwa okuthatha ukhwekhe umuntu onokhwekhe ukuthinte kanje okhwekhweni ubanjani usuthi into ezeke emvelweni kuphela ayenzeki kumoya yeah